Hello, Jalen thu so ngai jingzo sele ahin ngai tha ho na bonun avelin kazana salam kahin bol che uve tuni zong igam sunguwa thu so gim nei za chum ho ana sei khom ki nu hitin ama sa pendingin tu lai ta hot news mi mang som le li ki hol mo ho thu hi ga nga ju hite iso piho mi som le li ta ukeng nehon senapati district sunga ahen nawa patu ni chan haptani hling ta a ahin hla do nai lo jeun tapho ku ki khwa cheng villager ho chun akiman ho ahung ki hla do wa na diwin peaceful protest ana bolun a hi hichemi mangho chungchang thwa hin kuki in pi manipurin jong tuni mei ni sim som thum 2026 le nationwide rally nei din ana phong do in hitabanga mihim hin kho jana nei lo hela gen theita ki sa a amo pu lam kai hon tuni chana mi mangho khat be ahu do lo lai u hi nasata in thim mo ana chanuwin agan theilam pe na akikai mang jo se dam ta ga puido na diwin nge na kho ta zong ane jun a hi hichia tapho villager protest nei ho la ahin nupi te sele chapang ho zong azawin bon kang akia on ima condition lo hela ahin hla do na diwin nge na ane jun chule ama ho a ding chun taw na zong ane jun a hi protest ball hall achun mimang ho in sumi ten jong alungim naw ana phongun akisai pi thunei vai hom hon akikai mang ho hol do na dia pan ala uwa chule in lum dam sela hin thu theina di win jong nasata in nge na ane jun a hi ukeng ne ho hin I pilom loma egelu ahita dem kangla tombi la achun ukeng lin pen loi ho hidinga gin mo ho chun economic blockade phat pep lowa ka bol diu ahitai ati win gari hung lai ho chu wan thil le lo ho apo lo di win nge na ane jun a hi ima zo se ama ho pat do a hi lam hi a het lo mong khat to a hi dem ti din a zin chule tua mi som le li e kai mangu jong hi koiman a sei pi lo a hi dem aji chu ukeng gup ham khat bo amang dana akel mai ji uwa hitia ban a bol diu chu ta sana pon a hi ahi lo ngap le eho pan pi na zala hi che blockade hi e bol hu a hi dem ti nom jong ahung do zin a hi aji chu ukeng gu mai I ji a hi chan lo ma protest amun muna a bol zeng diu chu ta san lo a hin among monga thil se hin bol pana jong hi ama ho a hi danu hoi ta ki he chin sel diu chu a hi tai hitia chan hilo lo atho zinaw hi I madang zi hilo e ho hi chodo te za kido piding ti agelu ahin hi zongle e ho langin ama ho gin chat na khel lampe a Mahatma Gandhi non violence tactic in a pu do zewa in a kidoi lo ahin hi chi zia chu tu ni chana hi thip ham a hi ve he ho he za dang khat to ana hi khalew hen tua hi kanpu po lenga ki kang zeng ding Manipur sung chu thong ha zeng ki ding a hi tai hi to bang nam phalo khat to in a chen khomu hi wang sit chu le zengin hi zong le I ma cha lo the a hi ta lo ze in I thu ham di win aumin alang khana hi ta bang ho hi I ti bol de ham a hi lo le I lo a pha ham ti adam do hi e langa lungel thei lam kai ching ikisep do to ka over ine banu ine zeng di win aumin a hi haji chu lam kai khat chun anama dinga thil phachum ho hi ama chama ahin ki gel do lowa a hi le ga sei pi zong le chun azona le mon zo se nang chunga ahin ngap den ki ding a hi je a koiman hi che ris chu ala ngam zilo a hi je tua hi ukeng ne hon lungthim thu ta aphanuwa hitia eiki chip naw hi ipong thu zeng di binau min a hi theile ilam kai ho jong hi to khom jiu hen lang mabana ding ep bola pha ham ti ho sei khom thei ji lew phale ding a hi
aki sei khel lo le tu ni chana hi strategy ki ti ho jong I ma cha asim lo lai diwin gin chan au min a hi ki ho chu aki ho khom tho ji na win hi jong le ama ho ki ho khom na ho hi I madang hi ji lo u keng ne hon hi ti hin e bol ta win I ti pan ila wa iki ot do diu ham mi I zat gal zam I ta ovem ti ho bo hi ji na la za hin min hitia e bol le I to banga lesson alan ne thei diu bol pi ngai zem ti ho hi amang chawa jong ama pha nai lo mai the a hi win hi che hi u keng ne hon aki het kiu kiu hi ki na a hi je u keng ham sasil ham ane man jen se owa apum pi wa ngol dana imo gel jong le di ki loading a hi je aje chu aching nen kisa a koi mathu kila pi lo te sanga angol tam na la mi ching khat lenin vai a hom chu gam chenga phachum zo a hi ti het diu anga jin a hi chule manipur gam sunga ukeng ne student kiloi khom ho chun nili sunga ukeng gup mana umte hu do aum lo nge ule e sante manipur government boycott kabol diu a hi tin ana phong do kitawin a hin ku ki mi somleli ki man ho wang aphapu hi beun aum dan hi mihim hin kho mi somleli abe sanga ukeng gup hi ai zo hile akilomin a hi Breaking news ki za dan aba le tu lai hibang thu so san lai ta blockade ki ball jing lai za mi blockade ball ngai sa lowa gari a ne le cha po al hai le aum jing in a hi hitabanga mi thu pe na sa lowa hai te truck khanin to si na to in aum dan hi ukeng ne ho dinga an chang tam pi a hin pu dan hile a kilomin tu hin athipa hi security force hon ahung hlo do tawin hoja ga koi diu hamwang a ki henai pon a hi local thu so khanin jong hitin ana so in a hi ukhul langa hai truck driver khat mel he lo hon akabli jeun truck driver ho koima manipur ahung lut ngam tapo ve atin a hi chule tu lai social media a hung viral nam ngai lu ta chapa khanin ku ki nam lam kai ho chona hin ne hi khat ve sim do na ga nei lew hen kanomin a hi tua KNO UPF KIM KSO lam kai ho hin khoneu cha ho chen khom sa ding le pau ki bang ipiham ti ho tribe khana khom sa ding thu hi na boy pi thelo ule a boy pi the khat nam lam kain pan sa tawin ku ki nam pi hat mona ku ki nam sung boy na bul pi chu hi che subject te ni hi a hi kum nga kum som ni bal KIM KNO UPF KSO lam kai za pang tawa hi che I hat mo naw I ha sam naw le I boy naw ho hi na sim phat thelo wa a hi le asim phathei ding midang khat lam kai za na pan sa wa phajing talo ham nam sung le society boy na ho sim phathei lo khanin akum kuma lam kai pan mun na pu hi nam pi le society dinga man tha na kito mo na kibung khen na nam dang te noi si na vai chat na thi na le man na so do a hi tai kathu se hi kinoi sin le lunghan in gel po hite ama wang ki sim phat na ki til khong na ki hil na le ki ngai lut na in zo gelu hite abanin barmasung thu ga veo hite chin state update Jani May ni simsom ni leko 2026 ni kho achun tidim gam kai sunga khosung ni achun junta sipai ho analu nun a in nei te phalna jong la lovin in zo se a kho chende jeng ove akitin a hi hi chekeu chu hilovin jingka ni dan ge le ake vela jong chun drone mangchan len tlang le hai mol khosung chu bom ahung hla ki na lai jun hi che jong junta sipai ho jong hi e sante le ukeng ne ho to aki hi naw hi beun a hi
hitia a hilo lowa ahung kisa naw zong imadang zi hilowin SAC sipai hola a zong chalin khanin tidim ahung building a hi ti thu aza mai zi owa hitipia hi za chat hello ta mi in sung zan nei lo ta a kho chen ha zeng dan an hi win aum chanu hi azo saule phat khat le jalen gal sa ho khut gu a hin ne kit te di win a umin a hi tua hi min gala ave thona lai ji uwa a khoi lo nai lo phot a hi win ama ho hin gel lew e ki cha ji uwa koiman e kap ngam lo hi win te ati mai theju a hin lesson an lan new le kisi in kamin peng jong lew phat an wai ge ding a hi tai guys hi chanchu thu so la khom ho ani sau hitin tunya kona hi a chaina le leisit chunga thil kidang a hi lo le thilma khat in sei ji diu a hi tai tunya di chu hi le leisit chunga gal la a gal chompe na ki he chu 1896 kuma Britain le Zanzibar ki sa chu a hin hi che gal chu ni khat jong hling lo koi ni khat mala a pung kal khat jong a hling poi a kitin amani ki sa sung mong a chom dan chu minute som thum le get bo a hi a kitin a hi ka ki pa e